U parohijskom domu crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Karanovcu u okviru ovogodišnje manifestacije Dani kulture Temnića i Levča otvorena je izložba slika zavičajne umetnice Sanje Luković, poreklom iz Pajkovca, a koja danas živi i stvara u Zalogovcu. Izložba je oduševila posetioce, a gost izložbe bila je mlada Miljana Mišić iz Zalogovca, studentkinja Fakulteta umetnosti u Nišu, inače ovogodišnja dobitnica plakete Svitak sa Zografovim pečatom. Izložbu je svečano otvorio Živorad Milosavljević Rade, istakavši da je i sama porodica autorke ovogodišnje izložbe dala nagoveštaj da se radi o jednoj neobično talentovanoj osobi, podsetivši na priču o Sanjinom ocu Draganu Jovanoviću Šumadincu, čoveku po kom je snimljen i dobro poznati domaći igrani film Radio Vihor zove Anđeliju. Ona jednostavno živi svoje slike. Sve što radi, ona nosi u sebi i sa sobom i njena inspiracija su uglavnom priroda sa kojom se jako zbližila i gde je provela i detinjstvo i današnji život i slike koje su urezane u njenom sećanju. To je nešto što je vrlo karakteristično za njeno slikarstvo. Autorka izložbe Sanja Luković uputila je zahvalnost organizatorima manifestacije Dani kulture Temnića i Levča na pozivu da izloži svoje radove, ali i posetiocima koji su sa svih strana došli da uveličaju ovaj događaj i da uživaju u umetničkim delima nastalim u Temniću. Nije slučajno što smo mi baš ovde sada, jer ovde se prvenstveno izlaže duša na ovom svetom mestu, a sada su izložene slike. Svaka moja slika nosi delić mene, emociju, trenutak. I ako večeras bar jedna osoba doživi ono što sam ja želela da pokažem svojim radovima, moja umetnička misija je uspela. Mlada umetnica Miljana Mišić uputila je zahvalnost Sanji na pozivu za učešće na izložbi, naglasivši da joj je ovaj poziv veoma značio. Ona je istakla da je izložila svoje crteže i slike, a zatim se osvrnula i na priznanje plaketu Svitak sa Zografovim pečatom, kojoj daje podstrek za budući rad i stvaralaštvo. Nagrada mi jako puno znači zato što sam ja mladi umetnik i sve takve nagrade nama daju vetar u leđa za još bolji način izražavanja i da još više radim i da se trudim za posao koji volim da radim i koji sam od malena zapravo volela. Dani kulture Temnića i Levča organizuju se po 5. put u selima Gornjeg Temnića u organizaciji Kulturno-prosvetno-sportskog društva Budućnost iz Donjeg Krčina, a od ove godine su uvršteni u Varvarinsko kulturno leto Temnićki natpis koji organizuje Opštinska biblioteka Varvarin.